都是日本搞过的。对。你还记得有几家吗？老我看看。伊们你忙我比。老大是。姓什么？阿对哈。是比较阿对的大曼呐。大曼啊，嗨，8万。8万哈，那个老姓那个杨阿姊，老姓那阿姊老姓。啊，都没得讲，都明对。老姓那个姓叶，现在改姓叶，姓叶，叶会的叶。那张学丽。鲁登塔杨家的，鲁登塔江家，对，就老毕他们嘛。很多嘞，大家。姓简嘛。马只有。马只有你姓简的嘞。姓马只有姓什么？姓叫。姓简的嘞，对。姓简是谁？就是阿英的下面旁边那个往下那个房子，对，那个也是。那么那个把那鲁登塔说个。77。哦，很多嘞，大家。大把没有呢。啊，对，杨国民。对，杨国民，对嘞，很多嘞，大家。老师我看那个，被捕到说那个。那个啦。对啊。等一下，那个叫什么了？等一下，姓什么？等一下，你等一下，姓何。何一鸣他们。一鸣那个。那就跟何云辉他们那。对，那个也是，对，就也是。对。妈妈说他阿嬷跟他们。很多呢。也有关系，但是他们。男的是也有关系。这嘛那干的还说你有的他那个听这个干那还有开路的，你说那个听有啊。为了一个小姐。小姐，那比较5分，个Amerika ka，那5分，嘛那5分那个，dangaw ni dangaw kaya bakit tama lah sih lah. Kaya ano. Kilak tumak kaya. Kikingal. Ano ato ini tama na ni. Pawan na. Ako siya ajuk ako na makan. Ako kaya ngakan rutan. Pwede ni no taka. Ima sinye na ka. Kaya. Ni tama halusi lah. Ano kaya. Sudo watan. Kaya ore. 其中个太阳个，下边个高压起来，$200，这样困难。这个那个因西古个那个太阳的，最严重比那个巴湾呐。就是意思以前为了一个女的嘛，然后他们有4个兄弟，就是把那个女的把她推到上海了。为什么要推那个女？就是大家都要抢这个女的嘛。动物但是啊，我这个是保育动物，这个是动物沙漠的。哇，嘛变沙漠个，是简单噻。完这个乌其实很漂亮，我比较乌去了。pakai terus. Pakai itu pakai ya, itu cuma sana jauh tu. Ima sa danau kian cincin, ni pawan. Sama atu. 就是你外公的爸爸啦。Kita ada aja kan no, kita kali kita ada ada main ka atu 的，因为他的老时代的。 时代忘了，时代输了。你看是谁去推那个女孩子？4个吃脑去推她，把她丢下去就丢下去就对了。所以呢，以前也不能还要卡住，还要卡住，他们又跑后来下来就还要给他打下，再下去。以前的古时代就会这样。还是那个还是那个女生的。Mula sa ima kayo yung chong bisa tama pakai so ha.
tama atui à, pawan à, ni kira sana kabia, ni pawatan, ni horai na ko sin chen na ko dangaw, ni baru ba dayo tama harusi ka, sujuwatan, kira, ni kira 4个人是妈的。所以我们最一起源的是蛙这蛋个对蛙蛋对。蛙蛋。我们最一开始是还没有分开的是蛙蛋。对。他们包蛙蛋，yang kalau ini, yang kalau蛙蛋，对，给我嘞。kita kan wada mut, wada ka pawan na, muat na wada laki na wada mga kana. Mat ano atu aji halai tama samu 是有原因的。ni ano le titi atu dulu titi na atu suai na kita lihat cincin ekor kita tahu ubin kita Macio 是陈永生的爸爸。ni halusi ya lapak-lapakin kita. 就是这个没说他看呢，你努力啊，这个，伊嘛，这个努力嘛哦，但嘛，离高啊，伊嘛哦，离高嘛那我等。对。这巴比拉，就新疆这个巴比拉。我看了几多。我这4个兄弟的小孩都不见了。没有那个谁。爸父的他的上一辈的老人家就是他们兄弟还生个女孩子而已了，其他兄弟都走了嘛。对啊。对。剩江美丽啊。剩江美丽而已。哦，所以他把他讲的那4兄弟的那个子孙。对，子孙对。对。我他妈看到对，mana sayang dulu ini kusah kalau tama laka atu, wana ima kamu sih. 沙姆那个。对，但是里中有一个，所以那个的阿吉干当个呀，是那个哎呀，就是这样。阿吉干当。马达哈里看我这个是那你这个这边tama。就是那个信义叶家辉那边嘛。阿是阿吉个过呀，这个人老生tama。 Hingi asin sa terus holnya. Asa ang aku ya kia. Ni sisa ka dasi. Ni kinga ko ema wa. So kinga iba wa. Kuya cipil, asino cipil. Naruh bikia. Naruh kia adi pelang kia. Sa sindamat laka labay. Madubisukan labay sa nakampah. O pinisukan lampah na may sikwang tali silma. Mama susida nga uwa kihan. Mahapoy kahiya. Hindi nga ako no. 那你觉得你也没有下一代这样问。 你觉得现在的小孩子都不会讲咖喱德鲁古是为什么？kalau saya laki kan hangin kita kaya so yami o in so ngo ko kaya kako do ang katwa ko 你觉得有什么方法可以让我们的族语更多人去使用它？就是让大家一直讲这样子。 Ashikaludan. Ashikaludan ka. Ludan tumisa. Wata muya hay sido. Adib kila. Adib kila. Itingya ludan tumisa. Nga ludan tumisa lo nga to balay ya. 你现在还有去教会吗？ Mana? 教会。ini kaya usa awas ko dang tulon na hinakya. 你以前是比较天主教。你是天主教哦。OK。你没有去 Kasi ko hay ka Yesu mga tunot kayan. 你没有去文件站。sa kumunuli hay ka. 你是说文件站还是啥？哎。文件站。文件站。
文件站中午都有公吃的。老人家很多门诺啊，门诺基金会那边不是有一个文件站？门诺已经撤了。说什么话？没得什么，Matas。Matas，以前是搞笑的里，我很少去。咩嘛把金兄这个基督教啊，那长老教会啊，就咩嘛把伊蛮安那个大基米。啊，你不是会？你是谁？为什么不去？他有中午有免费的那个便当。他没有去。那说不那堂前个，tamat sesuai。那走人的那个，利肉的。为什么你不想去？不是很多老人家都在那边吗？你为什么没有想要去跟大家聊天呢？干嘛？Ini kan kian sayang dongat gitu sayang jiday man sayang dah. Isu aku suka do tohay ka na. So kikong ngat mga na ini so masuhay na. So suka. 结婚不请人家了，就是兄弟了，就是亲戚而已，就是堂兄弟了那些。Iku kita kalau untuk pasyurin kita kan inyo ka na kasayang do. Kita gaji dah sayang dah. Kita gaji dah. Nada lupung ka sayang dah lupung itu. 以前是sukan ano nukihan, ngat naman lupung ang nukihan. Ya ako 以前kikong ako 11个人不对。对。有杀猪吗？有，没baboy。其实兄弟的话。Kingal sa老婆那边kingal ako usa ha batay 11个人我ayakin kendala gitu siang ka以前那个mahapoy ima ka mahapoy nga kuya ukay kika mahapoy kika mahapoy na han kikong kuya那个时代都是他们在煮，煮那个伴奏那些的，对，都是专门伴奏的。sama sa Sinsan. May mahapoy asa kahapoy hin. May chicken 11个人说不看到两桌的剩下了。我们以前前面那边不是有一个很大的龙眼树吗？对。你们是不是很喜欢去那边聊天？很久以前的时候，那时候阿公啊，很多他们还有那边以前有个凉亭啊，对。那时候那个我阿嬷下午很喜欢去那里，因为每次经过都一堆老人家。以前就是这样。Menurut babi yang kasuka ni. Ini tu 6个人不得一做很么，不用他了，我喊的。Long sen malahaw na katlangan sa bilakson kan siwan. Long. 6个人一做两做的做过嘛，没baboy. Ini tu mga ana bidak. Ini bidak. Pungun no so hayal liang ne. 香，说不出口。他们分得很清楚了。你多的话，连那个多了要给的。你跟你的姑爷不是怎么认识？是你爸爸妈妈叫你？伊妈去。呀，后来我说，路碰我们姑爷是伊妈个塞介绍呢。就是路碰那那。路碰那那，碰到那个就认识到这样。你说米达伊个港。新城以前有一个电影院，不还认识。哎呀，我帮给他买那个票，7块钱嘛，给他如何？一票啊，7块钱。我帮给他买。包币那给他7块呀。你看他给他，爸。因为以前有1毛嘛。你看出来？我还赶得上有1毛啊。好，那我们这次访谈就到这里哈。哎。那就mohon ai suba lagi dong. Jangan kau soalnya kacau aku nuah.